U pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji prva dva stepena sveštenstva, đakonski čin i sveštenički čin, postaju obično ljudi koji su u braku. Kako neko može da postane sveštenik u pravoslavnoj crkvi? Dok sa druge strane postoji, kao što znamo, i zavet bezbračnosti u pravoslavnoj crkvi, a to su obično ljudi koji odlaze u manastire, postaju monasi, daju zavet bezbračnosti i oni takođe mogu postati đakoni i sveštenici, ali se za parohijske dužnosti u crkvama obično biraju ljudi koji su iz reda, da kažemo, bračnog sveštenstva. Treći čin ili episkopski čin isključivo se bira iz reda monaškoga i episkopi, da kažemo, već kao monasi su položili zavet bezbračnosti, ne bi li se na taj način apsolutno posvetili svojoj pastvi i svojoj crkvi. Kod rimokatolika je prisutan celibat od negde 11. veka i svi stepeni sveštenstva od đakonskoga do episkopskoga jesu ljudi koji su u celibatu.